uyofanini uquality eyibuka ivideo eshawe ebaleka uyofanini engaphinzeka xolisa Wesiqiniseko ngoba bobabili balisebenzisa igama labo. Kodwa khona oyimpatha nje phathi wabo futhi obayimpatha kuze ukuthi ngoba usekuvumele uqinisile yabo nje umthobisi isithole akasophinda abe yilutho lokho aqhwatshwa ngempama nje yabo wangaqinisela so noquality nje usekuyoba njalo kuze ukuthi inhlobo hayi nisile naye Uyahlukana phela umthobisi isithole kumbhalo wamaphepha. cha angiphephethekisa udlame kodwa nje mawumfana nje uthawe ngale ndlela imentoni yakhe ujike nje noma mchwisteke khona phela into othi umuntu uthi umshwebe besheshe bekubamba sekuthiwa hayi Yazi ukuthi bafowethu mina ngimtshele bafowethu. uyofanini uquality eyibuka ivideo eshawe ebaleka uyofanini engaphinzeka xolisa Wesiqiniseko. yebo Mina bafowethu ukhuzani nokuthi aye kuquality bebuyisane. Mina bafowethu ngifuna nje ukukhuluma iqiniso lento ayenzile wenze nje into enkulu wavikela isithunzi sakhe wavikela nomcimbi kade sisiya kuwo ngoba into ayizokwenzeka lapha kunedlanzana mina engilaziyo yezwa ebekade nje uSpin ofile umlinda nje ethi uyaperforma mase bayamjikjela yezwa lesamdijela vele ngoba liphilile Isho kanjalo-ke iy'nsizwa laphana-ke kwiphaneli ebihlanganiswe usiqiniseko ngana kwethu ngiyafisa ukuthi ngizovola uvo lwakho laphana kwi-comment section ukuthi-ke ngaba wena uthini ngalolu daba njengoba zisho zithi-ke ayi cha khona uquality bekumele ethi umngcwe isikhala kancane ukhuzane bese kuyaxolelwana-ke njengoba vele bekuzokhuza uBig Zulu laphana-ke njengoba bebehlanganisa ukhumbula ngana kwethu ukuthi-ke uquality nokhuzane bebuyisana izolo noma-ke bebecacisela abalandeli ukuthi-ke isibe encane ngalendlela ebencane ngayo so ngane kwethu ngiyafisa ukuthi ngizovola khona laphana kwi-comment section ukuthi-ke wena ngabe uthini ngalolu daba